prije početka klipa želio da se zahvalim Mikiju što me napravio intro, dakle svi posjetite njegov kanal, bit će link u deskripciji. Hvala. I ćao svima ljudi, Fombo ovdje. I ljudi, danas ćemo da radimo jedan tutorial, kao što se mogu da vidite u naslovu klipa. Dakle, kako da ubacite facecam pomoću svog mobitela, kao što sam ja uradio na prethodnom klipu. Dakle, sve što trebate da uradite jeste da odete na Play prodavnicu. I tu gore kucate Media, razmak, Studio. I pretražite. Dakle, to je ovaj ovdje. Prvi će vam izbaciti kako već. I naravno vi to skinete, ali pošto sam ja to već skinuo, dakle, kada skinete, otvorite naravno. I idete na ovo single editing, ili kako već, single editing, ok. I vratite se i vama će izbaciti ovako, ok. I vi tu nađete snimak koji hoćete, nebitno, ok. Ja sad nemam trenutno nikakvo, u stvari možda ih imam, ok. Uzmete ovaj snimak, pošto sam ja probao to neke screen recordere, uzmete taj snimak i idete ovo overlay, ovdje, ovo. I kliknite tu. Ok, nebitno. I sada raširite koliko vama odgovara facecam na videu. Pronađite neki video tako što ćete kliknuti ovdje, dakle ovdje gore. I recimo uzmete ponovo ovaj. I kada hoćete da završite taj video, dakle idete ovdje i idete ovo mix with bass audio. Ovako stavite i ok. Ali ja to neću sad raditi i vama će ovdje gore se kao prebacivati u galeriju tamo i kada se to završi vama će facecam biti gotov. I dakle eto, to je to. To je to kratak tutorial. Nadam se da vam se svidio klip, dakle da vam je puno pomogao. To je to ljudi, pišite u komentare ako vam je pomogao, ako ste shvatili, ako niste znali ili ako vam treba još neki tutorial, pišite u komentare, dakle pokušat da napravim. Dakle, mnogo da ne hoću reći da ne treba mnogo da završimo klip, dakle obavezno posjetite onog lika što me je napravio intro što sam rekao na početku klipa. I obavezno posjetite moje moj Instagram profil i Facebook. To je to ljudi, vidimo se ubrzo u novom klipu, možda gaming, možda tutorial, ništa ne znamo. To je to ljudi, ćao!